The current trends of women's short story writing in Manipuri literature from 1980 onwards haibasida symposium among DIPR gi auditorium da pangthokre Lekol Lemerol Khorjai Kolga Kusamduna Sahitya Academy New Delhi Nasinduna Pangthok Pathoramaduga Mari Lenana Lekol gi President Sheikh Subadani Hai Lamdamasigi Nupi Aibi Kayabu Hena Puning Togatuna Sahitya gi Pukai Hena Chokhanaba Pandamda Thoramashi Pangthokpani Ngasigi Lamdamasida Nupi Aibi Shingi Oiba Fidama kan mangamli Mashimak Sahitya gi Damak Kathok Lamba Kayaduna Honarambagi Mahini Haiduna Lamdamasida Ipa Ipu Singna Sahitya gi Pukai Watana Thabirami Masi Huzik Leiriba Madi Horakadori Bakayana Sahitya gi Pukai Manghandan Tamnaba Honaba Changi Sahitya Saukalaba Matamda Saukat Palamdama Oiba Ngamgadoribani Sahitya bu Hena Chaukanaba Honasi Haina Mahana Makataki When I sit of the say, Ayamba, Imaro Sahitya say, Chaukanaba Hona Zabani, Adu the Sanatana Ikugi, Ikinkala Iva, new generation, Angang Mayamama. Koi nupi mayam su uji koi sahiत्य की संसार सिदा यावगिरे अदुना यूनिवर्सिटी के अंगांग mayam su यावगिरे अदुना एकोइना अनोबा एकोइ अंगांग सिंसिदा सु एकोइ मकोइना महु छिलौगदबनिना अदुना कोइ सेमगदब सु यादे अदुना एकोइना साहित्य अमा एकोइ इमारोल साहित्य सखोटपा हाइबसे एकोइ नुपा नुपी पुन्ना खुसमनर कांसिदा एकोइ इमारोल साहित्य से सफल कदोरी बनी।